lijepo se oblačim. Teta Fatma je bila krojačica u Badem Sokaku. Hadžija Hasan je lutke koje je pravio slao njoj kako bi im sašila odijela. Smišljala bi i pravila prelijepu odjeću. Ajša je nekim danima dolazila da joj pomaže. Jednog dana Ajša je ponovo otišla u radnju krojačice Fatme. Ušla je baš kada je ona oblačila drvene lutke koje joj je poslao Hadžija Hasan. Odijela koja im je sašila divno su izgledala. Kako je lijepa ova odjeća, reče Ajša. Krojačica se nasmiješi. Lijepo oblačenje pokazuje da poštuješ onoga pored sebe. Trudim se da sašijem što ljepša odijela lutkama kako bi djeca bila sretnija. Dok je Ajša gledala lutke, pomisli. Ovo treba oblačiti u ljetnjim, a ovo u zimskim mjesecima. U tom trenutku u prodavnicu uđe jedna djevojčica Ajšinih godina. O odjeći nije vodila računa i bila joj je prljava. Zajneba je moja unuka, reče krojačica Fatma. Ajša se obrati djevojčici. Drago mi je što smo se upoznale. Krojačica pogleda Zajnebinu odjeću i reče joj. Drago dijete, uđi unutra i presvuci se. Ali Zajneba kao da je nije čula. Ajšinu pažnju privuče lutka u Zajnebinim rukama. Rukavi lutkine odjeće bili su od veza, a ostali dijelovi od tankog materijala. Ajša nije razumjela kakva je to odjeća. Ovo je veoma čudna haljina. Rukavi će je grijati, a od dijela na tijelu će joj biti hladno. Krojačica se nasmiješi. To je Zajnebina probna odjeća. Napravit ćemo mnogo ljepšu. Ajša poče da pomaži. Krojačica je sjekla materijal prema kalupu, a Ajša je spajala dijelove i pripremala odjeću. Posebno je vodila računa o tome da uklopi boje odjeće. Ajši se veoma svidjelo teta Fatmino dizajniranje malehnih pantalona i suknji. I Zajneb je zajedno s Ajšom počela da lijepi odjeću, međutim miješala je boje i spajala zimske i ljetne materijale. Koliko god da je Ajša pokušavala da joj objasni kako treba, nije uspijevala, pa je pomislila. I sa svojom odjećom ima problema. Voljela bih i njoj da pomognem po tom pitanju. Kamo sreće da mi to dozvoli. Krojačica Fatma je svojoj unuci Zajnebi davala da sprema odjeću za lutke kako se ona ne bi rastužila. Tako su bile napravljene lutke sa odjećom koja se nije slagala, sa rukavima od debelog materijala, a trupom od tankog. Ajša tada reče, jao, jadne ove lutke. Krojačica joj se tada tiho obrati. Draga Ajša, moramo da pomognemo Zajnebi, a da je ne povrijedimo. Kada je pao mrak, odjeća lutaka skoro da je bila gotova. Ajša ih je sve postavila na radni stol. Lutke su bile jako lijepe i uredne. Ajša je željela da sve ove lutke budu njene, posebno jedna koju je puno zavoljela u roze haljini. Dala joj je i lijepo ime, Lejla. Krojačica zamoli Ajšu da joj pomogne da odnese lutke u Hadži Hasanovu radnju. Ajša i Zajneb su stavile lutke u torbe i odnijele ih Hadžiji. Kasnije je Ajša lutke zajedno sa njim postavila u izlog. Bila je tužna što lutke nisu njene. Sljedećeg dana Ajša je ponovo otišla u prodavnicu. Djeca koja su čula da su stigle nove lutke molila su roditelje da im kupe po jednu. Majke i očevi koji su željeli kupiti lutke zapitkivali su Hadžiju za njihove cijene. Hadžija Hasan tada reče Ajši. Ajša, super si uradila posao. Lutke se odlično prodaju. Ajša je posmatrala lutku u izlogu koju je najviše voljela. Njena lutka Lejla privlačila je puno pažnje. Na kraju se desilo ono čega se ona plašila. Jednoj djevojčici se puno svidjela Lejla, pa je upitala svoju majku. Mama, hoćeš li mi kupiti ovu lutku? Molim te. Njena majka priđe Hadžiji i reče mu. Želimo da kupim ovu lutku sa roze haljenicom. Čim je kupila Lejlu, djevojčica je zagrli. Ajša se mnogo rastužila i plačući otišla kući.
Kada je Zejneba sljedećeg dana došla u radnju, u izlogu su ostale samo lutke koje je ona obukla. Hadžija Hasan nikako nije mogao da ih proda. Djeca su za njih govorila, njih ne želimo, da li imate drugih lutaka? Zejneba je zbog toga bila veoma tužna pa je upitala Hadžiju, zašto se moje lutke ne prodaju? Hadžija Hasan se sagnuo i sa puno nježnosti joj se obratio. Zejneba, dijete moje, naš poslanik nam je savjetovao da se lijepo oblačimo i vodimo računa o izgledu. Moraš se truditi da pažljivije oblačiš svoje lutke. One će se tada kupcima učiniti još ljepše i što je najbitnije, na taj način ćeš pokazati kupcima da ih poštuješ. Zejneba je tada ugledala sebe u ogledalu koje se nalazilo preko puta nje. Pogledala je svoju jaknu. Jakna se nije slagala sa ostalom odjećom. Zejneba je obukla bez obzira na to što ju je Nana upozorila. Ispod debele jakne tanka haljina nije se baš uklopila. A pored svega, odjeća joj je bila flekava. Pomislila je, ja oblačim svoje lutke onako kako se i sama oblačim, zato one izgledaju neuredno. Zatim se uputi ka Ajši kako bi zatražila pomoć od nje. Ajša i Zejneba su iz izloga pokupile sve lutke koje su bile loše obučene. Na drugačiji način su uklopile odjeću i obukle ih ljepše. Kako bi savjet svog poslanika podijelile sa drugom djecom, u džepove od odjeće stavile su ceduljice sa natpisom lijepo se oblačite i sređujte. Sredite svoju odjeću kako biste među ljudima bili poštovani. Ovoga puta lutke su bile veoma lijepe. Sutradan su ih stavile u izlog i nakon nekoliko sati sve su bile rasprodate. Ajša i Zejneba su bile veoma sretne, pa su se zagrlile s ljubavlju. U tom trenutku Hadžija Hasan i krojačica Fatma se približiše djevojčicama, krijući nešto iza leđa. Za obje djevojčice pripremili su lijepo iznenađenje. Ovo je poklon za Ajšu i Zejnebu, koje su nam puno pomogle. Uz ove riječi pružiše djevojčicama lutke koje su krili iza svojih leđa. Vao, ovo je lutka Lejla, uzviknu Ajša i zagrli krojačicu. I Zejneba je bila puno sretna pa je zagrlila svoju Nanu. Zatim se okrenu ka Ajši i reče, ti si mi puno pomogla. Zahvaljujući tebi, isto kao i naš poslanik, počela sam voditi računa o svom oblačenju. Čista sam i uredno obučena. Hvala ti na tome. Zejneba i Ajša su se često igrale svojim lutkama. Postale su bliske drugarice. Ajša je ispričala o ovom ponašanju i ostalim članovima kluba onih koji se lijepo ponašaju, Vahidu i Imranu. Od tada su svi vodili računa o svom oblačenju.